Эске сала кетсек, буга чейин Зоболо масс-медиасына Гүлнур Асанованын өгөй атасы Темиралы Маймашовдун биринчи жубайы Айнагүл Самсеева маек берген. Айнагүл айым өз сөзүндө мурунку жолдошу Темиралыны кечирип, үйүнө чакырып, чогуу жашап жатышканын айткан. Бирок аныгында андай болгон жок. Макала жарыяланган соң Акын Бурулкан Каракулова Зоболо масс-медиасына Айнагүл айымдын айткандары туура эмес экендигин билдирди. Зоболо масс-медиасынын журналисттери Бишкек шаарынын конуштарынын биринде жашап жаткан Темиралы Маймашовду таап, аны менен маектешти. Темиралы Маймашов өз балдарынын үйүндө бир жума гана жашаганын, ал эми бул батирге келгенине 3 күн болгонун айтты. Мен апам жашында өлүп калган, өгөй эне бар болчу. Анан ошол жүрдүк. Анан 2 жолу үйүнө алып келип тапшырдым. Чыныгы мындай болду да, теги арак көчүп кетти да. Боло деген үйдүн ичи сарт, боло да алып болушун катындар бар, чогуу болот, барынычы. Анан бир отурушкан трактор болуп ырдайт, тракторге болуп. Мен уялам бияқта, сен эле отура бер, мен кетип калам. Бияктачы ошентип жүрүп, анан баягы Назыбайда чегип алды, бир чоң өтөрүп барат, азыр эле болуш керек Назыбай. Анан муну салып алат муну бир. Анан ошентип мен айттым, мындай нормалдуу болсоң болбойбу? Тигине мындай десем, сен мага үйрөтпөгүн, тогуштан мен өзүм билем. Билсең биле бер. Биз мындай как мен өзүмдүн аялым менен кайра ойноштой болуп жашадым да, кайра. Келип кетем мен жанагы фото сүрөт тартам, айланып аткалга барам, башкага барам. Үйдө турам да, как кылып кетип калам бар. Мен кызык эмес. Анан мени бир көңүлдү суутканы, мен мотоцикл менен чаткалга кетип атам, мени сөйт чаткалга кетип атсам, сыртка чыгып айтты да, жолдо мойнуң үзүлүп авария болуп өлүп калды деген кабар келсин деп бата берди мага. Менен башка мынау эркек бала болгондо мойнун жүрө алмактуу мен чыкпадым. Мен теги кеңештен алып келсем, мага ата эне болсом, как ата эне болуп жүрсөм, ал алыс кеңеш берди. Анан чыкпадым, болуп келдим. 2 балалуу болуп калдык, 3 балалуу болуп калдык. Анан ушундай болду. Анан ошо менен мен Осло театрына кайрадан художник болуп кирдим. Телевидениеге кирдим. Телевидениеге. Ал убакта Анаш Кадыровалар бар эле, Сатыбал Тураптар менен Улукбек Мамуттар менен иштегем. Анан ошондо элге тадагат шерменде кылды да, атаң мен андай өнөрү неме билбей жүрөм да. Ошо көчөгө чыгып алып, бир баламды көтөрүп алып, тоокто. Бир өтүп бараткан адамдарга он кишини токтотуп койгулачы деп. Мен ишке кетип атам. Анан ошол жерге, yani эски студияда наракта. Кирип барып, татар катын бар эле, кемпир бар эле, пистолетти кармап отурган. Сен бияка кирбейсиң, ана кирип койт эле, жаңдап салып дегенде киришке аракет кылды. Мен болбойт бияка, бул государственный объект. Сен келесиң, үйгө барып чакта жаза албайсың десем. Мен ошол жерде сен шерменде калам дегенде, болуп койду. Анан баягы неме Нурзида Сафина деген режиссер бар эле. Кызым айланайын, үйгө барып анан кылгыла немеге. Бейде кереги жок, бейде андай чатаңга. Анан кетирип деп немеде. Анан ошентип жүрдүк. Анан баягы бир жолу ушундай окуяны айтып берейин, эмне болгон. Бул чындык болгон окуя да. Ичкилик ичет мен тыйганга болбойт. Мен өзүм билем дейт. Жанагы мугалимдер төрөлө берет го, бирөө балалуу болот, бирөө берет. Анан чакырып ушундай 3 километр, 4 километр жерге жакын эле. Бирен теги Молодая гвардияга жетпей, ошондой эле жерде да, ошондой жерде Молодая гвардия. Бир сиңдиси өлгөндүк бирөө бала төрөп калыптыр, анан ошого мен дагы кичине мындай чарабыл адамдар бар да, жанагы Джеймс Кэмерондун аркасы бар дегендей. Анан мен түшкөндүм да. Анан мурда 3 күн мурда 3 күн мага дейси 3 күн мурда берилет да. Анан результат 3 күндөн кийин болот да. Чочуга болуп кетти. Түшүмдө Самиева арак ичип
içip atat dağı kroptu dağıt kaladat da kandı dağıt kaladat. Bu bir bela olur. Ben atenesine kan çok bilemem. Oktu var öyle böyle falan. Ana men aytdı bey. Men de ошондойлар bolat. Sen bir kokuyun üstüne çıkarsın. Sen barbağın ne çakar? Barbağın dedim ben. 2-3 balam var da men korkudum da ölüp kaldı da böyle de kaldım. Ana saat mana ertemiren 9'da ketken saat kayrak git oldu çok. Tünkü saat 12 oldu çok. Yok. Ya ne oldu? Ana kışan bile gitken bir gelin bana da şimdi söyle kapıdan ölmedim. O bir gün oldu falan aytırıp o kişi aytıp koydum var kişi öldü. Al 4 kitap gitti. Hiç olmadı da. Anam o şey aytıp koyla depti de. Anam ben ay bu gelip bir tigi yolda kalgan turbay bir dedi. Yo anam ben tepişti bu totalar cugulum. Bir döndü transformatör vardı şu yerde. Bir maçta tek montak tuttu. Yarık tünde. Anam böyle kırada. Dep. Ölüyle okşaşıp kaldı. Ay öl dedim benim. Anam barsam şu beni kılaktaşım tek olmuş. Rayon koratkan eken. O son ayttı. Bunday sürekli jarıgında ağızga berilip ketti dedi. Bir karagan nerse jatıptır dedi. Anam sürekli görünüp ketti. Da oşulardın da payda olup kalganına oşu momentteçi. Ondan yiğit bildirip, kara palto var, yiğit bildirip, adam okşaş, ne şiiri var dedi. Anam bul bağı kat içkendim, bağı mas bulganda bağı jarık, bağı görüngen jarık koşul, jol dep turan oşağa vurup tur da karga. Bağı maslıkta anam var jığılıp kaldı. Bir 15'in tozu çok olmadı. Ana tigiler anan götürüp barıp muşalaşıp bir bela almadan jolda karmak turdu. Yeee varsa ben buna anday bana. Buna o tizem dedim yaka. Kalkma splashlı var. Jığılıp tur muska gayra turuyor jığılıp turdu. Anam da şeydi anam uyga ap gelip men akan çatırını boldu dedim de. Oşun inşallah. Anam yoluma götürüp geldim uyga. 98 kilo bolayınca kolamıştı tolu. Aran götürüp geldim, jodan gelip çıngırıp geldim. Bu maksatını amana bunda oldu. Anan oşon berildi. Baldarga görsetmeyin dep, men tişap koydum da, belki kombataga. Tişap koysam, anan ertemiren tamattan ama gelin ökөгün çakırıp turup jana geldi. Maga pismeni yazıp berdi, ne bolgan. Men çekenge de çekpeymişsin suda. Men alım emesin biroq bolgan bilen. Sen kayak barsan oşak baran men boldu. Fotoğrafından geliyor. Yazıp verdi. Bolgan da eşinde koş beri oğul dedi. Ayna bile yazdı. Ya, yazdırdım ben. Berkli'yi de yazdırdım. Anan alır janağı balan bolsa biledim bile. Berkli'den neme? Men kopya alıp koydum bile. Badakçı. Bunda. Ötep salttı janağı balan. Adı senin çıkladırında. Baldardı bu mağa karatak kurgan şunda. Anan bu atamar çarap. Oy görün bir de tiyakta. Soğuk telefonda da. Anam şey tuanan bu oşan veren ben Taşkınburg'a geldim. Fotoğraf ne be işe girdim. Anam Taşkınburg'da yaşap yürüdük. Adırcam Asanova geliyor zaten. Anam o şey yaşap yürüdük diye odalar bir kişinin kız gıdap çıktı. Anam ballara içinde ayıp kaldı. Yaxşıda içindeki yemi okuğu var bu 6 yaşında. 6 yaşında. Kuşunu çıkarıp koyuyor dedi. Ben kamera var bende dedim. Kliplerini tartıp dedi. Anan tartıp ben çıkarıp koyuyorum Gülner Asanova başar. Anan kinoga da Sözünüz karalcı. Ошол Асанова, Гүлнар Асанованы жолуктурганча Жумагүл менен ойноштук кылып жүрдүңүз беле? Анан ушундай сөздөр болуп атат да. Кызык айттың да. Коомчулукта болуп атат. Коомчулукта эми угуп турабыз. Бул жөнүндө Бишкекте да дуу кеп, ары журналисттер арасында дуу кеп, мени кайра өтө жаман киши кылып, жанагындай Гүлнар Асанованы бузган дегенге чейин барды. Гүлнар Асанова менен ойноштук кылган деген сөздөр жүрүп атат. Сөздөр жүрүп атты да, мен alı çirele koyulma alıp yatıp yürüp çoğunluk olmuş. Kişineki 5 yaş, 4 aldı okuğa girerek koymuş. Yani 6 yaşta, ben 6 yaş
Койнуңузга Жумагүл айымга үйлөнгөндө эми болду жок үйлөнерек эми айтып атам. Мен ошону телевидение чыгарамбы, Тайгүлүктөн баштап бүт бар телевидение Ош, Бишкек, Кытыр барына чыгардым. Аны ырын чыгарып, акырында Каракалботомго тарттым киного, баланын ролуна. Анан кийин Тоңгуюкта Алтынайдын ролуна тарттым. Ал чынында таланты бар. Эми азыр ичине айнып кетти. Апасы какмакта, апасы айнытты бардыгын бүт. Ал кызса күлөй апасы өлтүрдү барын бүт. Анан ошентип анан Каракалботомго тартып, анан Тоңгуюкка неме тарттыкта, эми азыр ойношко келет. Ал өзүнүн үйүндө, мен биякта 2 комнат, 3 комнат баягы биринчи этажда бир жагын фотосалон кылган болчумун. Анан ошентип булардын башка үй биякта, анан келип чайпай ичип тиги болуп, анан баягы тартылгандар көрүп тиги турат. Анан элдер көрүп, бул эмне Жумагүл Асанова сеникине кирип калып, мен кызын чыгарып атам, ошого келип атам. Анан ошентип анан бул азыр эми Асановага келет. Мен андай ойноштук кылган эмесмин. Ачыгынан Кудай карап турат. Любойну аңгармайдан карап берем. Сиз ошондо биринчи Гүлнур Асанованы көрдүңүзбү же Жумагүл айымды көрдүңүзбү? Биринчи Асанова менен кызын көрдүм. Ушуну чыгарып коеюн деген ой менен мен апасын кошо таанып калдым да. Ким сунуштады ал кызды? Аны ошол жерде ырдап жүргөн Наргиз деген топ бар эле, ошонун жетекчиси Анарбек деп ушундай болчу. Ошол ушуну чыгарып койсоң болот. Анан жокшолдойт экен. Чыгарып таратор, аткарат бардыгын шуулдайт деди. Аткарды чынында. Сиз чындыгында Гүлнурду Гүлнур кылган сизсиз да, туура. Аны элдин баары айтып жатат. Баары эле айтып жүрөт. Анан Гүлнур Асанованы ошентип алып чыгып баштадыңыз телевиденияга, радиолорго, коомчулук концерттерге алып чыгып баштадыңыз. Анан анын апасы Жумагүл менен тарыхыңыз кандай башталды? Эми азыр айтам аны. Анан апасы келип ошо ешси келет, тиги болот, башка болот. Ал убакта менин аялым айылда болчу. Аксыда. Айылда, үйдө эле. Аксыда болчу. Аксыда. Анан бул неме кылат, жанагынтип амдык келген учурлар болду. Ушундай баягы элдер айтат да, ушу эл чыгып атат деген. Бишкекке? Жок, ошо Ошко Ташкент. Ташкент. Анан айтат, тиги келип кетип атат, тиги мындай. Эми камераны көтөрүп эле анын кызын түйрөп кетереп жүрсөм айтат да, ушундай. Ал чындык калып. Анан бизде анда байланыш болгон эмес. Анан эми байланыш болгонун айтам азыр, келет ошо. Анан бул мени ошондой акмак, бул ушундай муну менен жөн жүргөн эмес, дагы 3-4 кошту. Анан ошондой неме болгон деп туруп, анан мени бул неме кылды. Жанагы жолдоштук сот, анан жанагы аксакалдар сотко, анан кийин милицияга, анан прокуратурага, анан барып чыныгы сотко келди. Ушундай диссертация өткөн. Мен сени шермене кыламын деди. Арыз жазып өзү ажырашты, мен ажырашкан жок. Мен тиштаган жокмун аны. Арыз жазган боюнча айтып атпайсызбы? Ал болсо, ал Айнагүл эже болсо айтып атат да, мен ошол жерден акырын эле кетип калдым, уруш талаш жок. Андан кийин кайра кайткан жокмун артыма деп атат да. Эми ал баягы актанып атат да көбү. Мен кызык жерин айтайын. Төө чачыңар тик турат. Мен ошондо дагы менин досторум айтты. Эгерде деди, мен сиздин ордуңда болгондо алга чейин келип калып болчумун, буруп, ийке кыргытып берип болчумун да. Азыр андан бери канча амнистия болду, ошондо келип калып болчумун деди. Мен жок кылып болчумун деди да. Ошол кыял үчүн деди. Жок, мындай бияктан адамды чакырды, өзүнүн Оштон адамдар. Мен де бир 15 чакырды, 30-40 адам болду да. Колботанчы батпайт. Мен бир той тартып атат элем. Анан кийин ошол жерде мындай бирок мындай болбойт да, мындай мүмкүн эмес мындайчы. Мен андайды күткөн эмесмин да. Андай кылганды ошол жерде айтты. Ошол жеп коет болчу, бирок деди. Мен мага эң катуу тийген ошо болду. Бунун апасы кайнери да барды. Дагы ЖГПге бербей ишин толтурган. Анан
meni uyat kılam, men seni itte kılam, şermille kılam degeni sebebi uşul eken. Menin kızım 7. klas, 6. klasdan 7. klas bolчу. 7. klas ele. Azı çolpa buluydu yaşaydı Bişkek'te. Az böyle 10 yıldan beri salam aleyküm yok. Anında. Anan buğa menti üretip koydu. Töğe çaşıldık durağı. Men yerinin aldığından bana 10 dışına oturgan dedi. Bana aytdı. Tuğanlar dedi. Bu akmak betisini kılganını aytıp bireyim ne dedi. Atölyeler açtı. Bu adam da dedi. Men taraftan 5 jeter seyir dedi. Buna o dedi. Özünün kızına dedi. Özünün kızına. Yüzünü etkin hareket kılgan. Men özünün kızına 7. klas oşanıp gelmiş dedi. Bana şimdi dedi. Çolpanın sırağına dedi. Bana içinde bayağı ayıttı. Kızım, sen aytçı, çoğu öyle kalsın 7. klas bu. O şentti öyle dediler. Dediler. Ben bunu bana söz ettim. Ahmak dedim, apağımızın beti giysin birinci dedim. Bana senin betin göt dedim. Sen daha baktırıp aladın dedim. Anda deve, senin yaşağın özünçü. Özünçü olur. Biz seninle tüylükü jür albayız dedim. Harbi özün yaşağın var. Bunda kılma kızım dedim. Anda mümkün emez. Bunda jalgan etme kızım anda nemeli. Men senin içine keyinden eşlise korkulbay dedim ben. Tamaka korkulbay dedim. Flaga seldir. Flaga sürüşünü yapalım. Ben kürk çoğuyttum dedim. Anam şunda kaladın harbi dedim. Bir apan arı sözünü uğalım şunda kaladın harbi dedim. Bolkan aşağı ettim dağı. Eşle çıkıp ettim. Tüylerin katarına hemen bastı. Anam men çıkıp etken aytı gördün mü ne? Ana! Anam şunun çıkıp etti var. O kız gibi gördün mü dedi. Anam kaynanem anam bir çoğun. Çakada çelik olkan anam ben oturganda başıma aldı. Koyu gibi çelik durdu. Anam koyuyorsun ben bir iki olur olayım dedi. Aksa kalk. Bir şey gelemiyor kaynanem. Koyuyorum dedim. Beni urtur olsun dedim. Beni günür olsun. Urtur olsun. Anam o şenti olan men ayttım yemi getiristim. Men alpet bu aldap men akemde koşup kettir da bir maşin dedim. Ben kayra getem. Cüktüp kayrak aksı oram men yaşagan жерде. Anan alo şu yerden bir cüktüp ne oşka ketip kaldı oşka. Anam ballardı büt alıp ketti o şeydeçi. Anam meni üydü kutlap açıştalım bir koç açıştap koydu. Bana Asanova geliyoruz. Koç açıştap koydu. 2 gün argımdikine 3 gün argımdikine vargan uyatı geldi. Yer sokuyor. Bunun neudoblu üy çata turan yerim kutlamadı. Naraktan 4 komodu alıp verip ağalatı girgidip koygan ballarımı. Ayaka girgizbe koydu. Ben koç aldım bar. Anam ayla kurgandan yemi tanışıp olup kalgamız da kızım tatsam yani anan şümrü anan cuma günü altına geldim. Ben seninkine gelip durayım Emine de et dedi. Emine dedi ben koçuda kaldım dedim. Ben olatan bir o şunun için sen gidip dur. Aytayta versin dedim. Ne anan o şuna girdim. 3 gün aç kayırdım tente göçödüm değil mi? Aparaturam bit var kultas falan demen için. Ana jana baldarım çoğayıp kalama çoğun balam 10 klas bitip kalgan. Ananda bir galdir güldürüp bir var. Al uje 8. klas böyle 8 klas bitken elde al atqıstım ki kötet drone çanta klas bir bitti. Ve bir vuru alıp koysam bulup kaçın. Bir anda var mı çıldaş. Anan men bir ödü gidip durup bu yaktan terededen çıkıp duran. Başka zaman kalıp onu apan ben öğretiyordum da o. Ayranımı alıp yak. Anan o şan menen anam bulup men cuma günü yaşap kalan bu. Anan cuma günü menen anan men yanağınday oynaştık kılbayla. Men yaşap kaldım o şeyde. O şan yüğünde. Bul meni taşlap ketkenden keyin. Anam bul sot koyardı başka oldu. Sotta bir 15-20 adam oturat. Men жалгыз жооп берем ответ чыкты. Мен туугандарым келбейт жок. Мен туугандарым бирөө алкаш актыгы болчу. Анан ошентип анан бул кайра келе берди. Кайра балдар келип келе берди. Анан өзүчүү жасай берди. Анан мен сакыр кылдым. Өзүчүүдан сакыр болуу үчүн билип койгула. Чатак болгон жерде, өзүчүү болгон жерде сөзсүз сакыр кылат. Анан мен сакырым 8-9 olup hep turşunda baykadım. Bir telematör inceyi bağlarsam bile bunday
тамағым жармасып қалды да. Не ондай болды? Потому уже толыққа шығып кетті деді врач. Өзі анан анча дәрілерін ішуге бирок толық ішпедім. Мына ошо бутты кетирген болсо күнүгө чындаш керек да. Бут барым ошо такыр кылып. Кайсы жылы кесилди бутуңуз? Ой. Февралдын 5-inde. Кайсы жылы? Ушул адыр. Ушул 2022 э? Адыр эң адыр. Жумагүнү ошентип жума күнү туруп каламбы? Туруп калдым. Анан мындай алын деренин ар жакта үйү бар. Ошол жактан келет, тамак майсы менен кайра чыгып турат. Тигинде мындай. Анан мен жанагы анын баягы акелери бар, жана жеттелери бар. Ошолорго мен эми күйөө бала сөрөй болуп көрүнүп атам да. Мен толук эмесмин да. Мында толук талагандуу күйөө бала эмесмин да. Ошентип анан жанагы Бишкекте немеге кетип атсам, Ташкөмөрдүн немесин жанагы көпүрөсүн билесиңер да, Бишкекте атат. Ошол жерде жана сиңдим жетиштик берип алып, ай ошондо нервтип алып, мына сакыр ошондо калды да. Сиңдиди мынермен колу болуп сүйрөйт бияка. Кичинекей ойлотуучан болот. Ошо собур түйлейин дедим. Анан ал айтты, өкөндүн түлүн келип калат болчу деди. Түз жүрөдөрөй. Деді. Ошондо мен таксиге чыгып кетип атам, алар таш калып атат да, такси токтоп атат. Мен алып кеттим муну депчи. Анан ошондой неме менен нервтерди козгоду унчукпастан. Анан мен дедим, сен менен жашабайм, болду, бүттү бардык деди. Анан ошентип аяберде анан Ташкөмүрдө мен калдым, бул биякта. Бирок барып жаңжал кылып, сотко бир нерсени берип, тиги топтоп эме жүрдү, моюнга немелерди жанагы соттор мындай болот экен да. Адыл соттор ошол. Буларда жанагындай каналдар көп да. Статтар көп. Бирөөнө илиптирип эле анан менен баягы балдарга компенсация деп туруп эле бир 20 000 дагы төктүрдү. Анан кийин тиги алиментке деп 40 000 төктүрдү. Анан баягы ошондо почтада иштеген 50 жыл иштеген киши бар экен. Ошо таң калды, мынтип айтты. Бала мындай крупный төккөн деди. Алиментке төккөн адамды биринчи өлчүрөт адам деди. 2000-3 000 үчүн келиндер чурка берет деди. Ошо ала албай акчасын ала албай жүрөт. Сен 40 000 төп атпайсың. Бир маткы бир жөгөдө да деди. Бала убакта ошондой болчу. Анда аялым деди. Акмак, чистый акмак экен деди. Ошентип неме салгандан көрө деди. Ошондо чуулбай тим койсо, балдар, кыздар турмушка чыкканда, балдар үйлөнгөндө сиз дагы кошумчаңызды көтөрүп алып бара элеңиз го деди. Эми мына деди, сизде берет, сиз документалды болуп атасыз. Бир тыйын бербейсиз деди. Потому что ал документалды алып атат бияктан деди. Ошону бирөөнү да алып аларга айтпаптыр. Эчинтип берген эмес дептир. Эми ажырашканга келели, эми болду. Так, бул мындай болду. Баягы аңгектен качсаң бүгүнгө деп Кыргызда сонун макал бар да. Гүлнара чоңойду, Айнура да чоңойду. Аларды мен карап жүрдүм. Кийим кечеди, тамак ашы бар, уурдап, ундарын уурдатты, башка продукттар бар жүрүштү. Ошо даже кээде бир жолу мен өлөм кокуй 23 февраль, 28 февраль деди. А мен элем кокуй. Өлтө карызы бар экен, ошондо бербесең мен кетем. Анан кой өлбөй койтур деп анан карызында мен төлөп бердим. Төлөп бердим. Анан ошентип кийим кечек тигүү немелеринде карап жүрдүм. Ошол жерде адам баласы ушундай экен да. Оңолуп алгандан кийин уже башка немелер кыялдар чыгат экен да. Анан Гүлнара болду неме боло баштады, жылдыз боло баштады. Мен кино отат алып койдум баарын. Анан ошентип анан Айнура дагы мага карама каршы өздөрүнчө баягы тияк менен байланышып калгандан кийин көп адамдар менен чоң адамдар менен даже бакиптер менен байланышкан. Жат берип ала барган кереги жок. Анан ошентип жүрүп бул ошо көбөйүп кеткенден кийин анан мени мындай түртүп болуп коюшту. Даже жанагы үйдү дагы
Men 2 komnat, bir jaqtan 1 komnat, bir jaqtan daha 2. Etaşkan tüybüt men algan bolçum da. Bir jaq 2 komnat, bir jaq bir-birden. Birinci kavatında. Oşonun bardan için teşiginde alıp turan bir-birini ötkörüp barını özünü ötkörüp alganda. Uçu azırçı Akçay'dan oşol wagtda barını jatak berip goýdy eken gerek bolsa. Barınçı anan oşentip mebelde tap geldi anın içine oňgolgondan ýa anam bular meni ketedin. Gaýak barma gelen. Şo. Olma nesini bermedi. Üy meniki dedi. Al üy men ejem boluşda. Atam benim bir tuğan kempirlik boluşda. Anam men any özüm ötkürül albay alganda al kişi 3 jolu barsam Karakölde bir de Çalkın Atağa jatyp alypdyr demege nebtaysynda Oşkur Atağa balnitaga bir de dawe jagga ketip kaldım falan ötpey kaldı da ana kişi o dönüge ketip kaldı. Ошол жерден Айнагүл айым айтып атат да, ушул үйдү кайнежемден мен акчам алгам, мен сатып алгам деп атат да. Смешно. Siz özünüzdün akçanız kaldınız böyle же ayalыңыздын ошол Айнагүл айым биринчи ayalыңыздын акчасын алдыңыз? Men jana gimge biröwe surap berdim, buyaka berdim, gimge berdim. Ey. Начальник классына айтып 60 сом болчу керек. 60 сомго кайсы сатады dedi. Özümden bunu real olup koysam. Ana maşineni min aldım diye yaptı. Gördüm. Maşin alıp verdim yaptı. Gimik ne dedim otururken. Men o şeyin oylanıp duraysa olmak. Çınırında ki. Anam hiç kanda yeşnise biz mamilemiz bolboza kayaktan anan aldım demeli. Yemara. O son maşineni beni jana annemin kayaktan anan Moskvaga jürettim. Bunu ben bayağı jaşadyrganda üýde mal keri kalgan jok, barını satıp berdim. Men baldарды men garap kaldım da. Moskvada oşonu ugup alıp menin balam men köz açıp ettik da. Oşonda men aytpaýyn dedim ele dedim. Balam dedim 26 jyl men saktap bildim berge dedim. Mana hazır özü aýttyryp atat dedim. Emi özü çıkıp özü tişip atat, hem özü tişken bala ile aýt dedim. Mana hem gördüm dedim ben. O şarttan Moskvaga ölümün жерден neme olup jananda boyuna bolturup ketip gürütünü gimini bile düşün. Adam men oşo Taşkın'da yaşaçım gelip alıp Kerimbaeva degen wraç tiriw ekende aýtyp goý dedim, bala aýtdym. Tiriw ekende aýtyp goý, apaňa bire düşünken. Anam o жерден abort kıldyryp, anam bar olana men tazalap, men juwgunda atpaýym eme. Jana hiç neme. Anam yer bilgende bolay. Men emele çoldaşlarım aýtdylar emele. Bir gaýap ketdi, Moskvada bir wagtda gelip. Siz ne? Şunda adamsız. Aýgülden çiğ bolupdy dedim. Şunda olanan aýalyňyň nemesin täpki gibi görür. Emele. Oşonda da men baldar dep unçukpadym da. Baldar eken baldar kynap kalbasyn dep nem boldu. Anam Ошондо Москвага эмнеге жиберип атасыз Айнагүл айымды? Иштесине neme işte gelem dep иштеп келем деп кеткен, ketdi, büt barı satıp ketdi dedim goý jana nemelerim bar. Al kayakta satıp berip turgay gaýra satıp ketdi de bardy. Mal gelip bar goýa jok, satıp berdim bar. Anam oşento anam jana şo emetin diými oşo çalap men soğujuluk emmün. Tamam ey sen any başka aýtdym. Sebäbi men bir dostum bar. Oşto ýadyr nemede meriýada işleydi. Omurma oşol aýaly menen görüp gelip kaldy. 2000-3 bin akça verdim mala. Anam geldi dagы anam bunday köp produkt alıp gelip nemeden alma soğuk bolup geldi. Oşonun önünde neme? Biri mehman gelip otursa, men de oturup gelip otursa, anda şurada aýtyp etdi. Wak makmyň beti jok, tüsälere başlady onu özü. Alarga gyzyk emes de, alar menege hem bolada bir-birine garaşyp kaldy. Wak mak jalap görüngen jerde neme bolup mana oturup ketdim. Yemeğin ters mende can çıkıp etti tarafı atfetti. Sen soğuksun mu dedim. Sen appaksın mı dedim. Ben seni Türkçen tutmadım dedim. Calgam buldum. Dedi. Kaçan dedi. Narakta balam kalap tutan eken. Narakıydı. Kaçan sen calgancısın sen dedi de. Çok rahmat ağay. Yemi buna yer gele aytayın degen bu. Bu jönde bir serial kılcı adam. Açık et. Sebebi usundayda adamlar
bilsin de bu nemenin bir atan çalır. Anan neme bunu men giyin hazır neme Karavulodagı men başlap beremde yok belli yadaylar yazılıyor. Mınavında serial yazgan tarbiyat mantığı jogor bolat da. Bunu şundaylarga kavulup kalbaga деген tarbiyat mantığı bolat da. Oşun için bayağı bu serialın maksatı üylengende to'g'ri öyle bağının bayağı kaçtı kala onday neme dep bunu söz açığa çıkarış kerak da. Demedi bu serial ben yazamıyorum bunu için. Çınele tiri tutsam. 3 gün boldu da atpayсыз бияка келгениңизге 3 gün boldu деп жатпайсызбы 3 күндөн бери эмне жеп эмне ичип атасыз ким карабаш атат сизге мынау сасет мынау келди баягы немелер ошоп айтып коюучу келин алып келип айлап келди айлап келди анан эми коомдук фонддорго чыгайын деп атам анан жанагы bu Karavul'a ошол азыр жөндөмө бир серия жазам деди го. Серия жаз дедим мен де кошумчалап турам көбүндөн. Бул өтө кызыктуу сериал болот дедим бай. Мен мурда ойлоп койгондум. Муну сериал болот деп. Бул Батирди кантип алдыңыз, канча сом төлөйсүз айына? Же Так, 4000 төлөйм го. Айына 4000.